bakunywa pombe bakienda kunywa, saa wanamalizaka wanatoka usiku. Kama kumeko na gari anaenda na depose kila mwingine, au kama baliachana bakakamata mamoto, banaenda na wanaitana, wana ulifika bien, wana bilikuwa bien kule mon cher, vraiment tena tutapata tena ngine opportunité tukutanane. Na njo banalala, kama bulevi tabalalisha banalala, me wanajirasure kila mtu alifika. Ukienda kukanisa dimanche, bebanendaka ku mosquée, bebanendaka sijui bale ba samedi, kanisa sasa inaisha, unaona bebiko na magari wanatoka, kila mtu anaenda njia yake. Benye bana magari wanashimama kubalabala, hata kama bale benye biko na magari mko vide, anabudia epeke hawezi atapatikana lift. Mimi kalamu najiuliza ile inakuwa fenomene gani? Magale sita commenter. Juko yenye nilipanaka hapa wakaanza sema, mnakumbuka ile histoire wanafuata hadithi zangu. Mnakumbuka ile histoire nilisemaka ule papa mwa telefoni yake lia mkanisa, shaka toka jua mastress akaenda kala munganda akavunja vere, bakampatia nyingine akakunywa. Mnakumbuka mingi walianza commenter pale, oh no, mako unaanza favoriser watu ni mara kwa ista commenter kitu. Mwanasikia histoire mimi napana, ani expliquer selon yeye au selon wewe mnafuata hii video. Jua nini kuna kwa kile acte vile, mimi nishai constater mais je m'abstiens. Mimi nasema sitaongea kitu, muniandikie mkommentaire. Pourquoi ile tabia ya vile na kwaka? Pourquoi vya vile vinaonekanaka ile acte ya vile? Sitaongea mingi, mimi ni Nason na hii ni hadithi za Nason. Tukutanane tena la prochaine. Peace.